Norway National Football Team 10 kumsang hi somni paru FIFA World Cup quarter final a England laka 2-1 ne na anchan lo nuin Erling Haaland chuan cholmang turin hun amman ngal tur thu asoi zuini an match nunung berwal hian Norway tan an World Cup chu atop zui ngala Haaland an hun amman chaudan te tuntuma hian kan tarang don ani match zo rual khan media te ma a Haaland chuan chanchin lom omle lungchia thak tak karuk chung z roller coaster anga chakin hun amman thu soya chuwangin tuna chuan chol mang turin ain peito hle ti asoi zuini chaklo so ka changma sela Haaland chuan ami mal nun le din hmuna ahlim tok hle ti asoya nuamati thu soi zui bok Erling Haaland chuan an tla chu poyati rualin kumsomni paria chung z World Cup kheltolo Norway ram chu Kovel football team berber te zinga ashwai thleng thei chu ain chuan hle thu soi thung he tournament hian ami mal nun athak danglam na satle thu soya Kovel ma aming alar zo le pham bok ani Manchester City lama a khelpui England player te France le Spain a athurol pui te chu chumi hnu loka semi final ma chhon tur an ni hloma wangin champion turin du sakna ahlan vek bok ani ti chuan hetia World Cup quarter final a England an ne tak lo hnu hian Miami night club pakhata an party zui ngal bok ani khelmul chunga tomna wangin lungche takin chapma se inkhel zo hnu lok khan zanlai dar khatle chambe vela E11 Miami club a an kal zui ta ni Haaland hian a teammate te po heta hian a hruai ve boka Alexander Sorloth Antonio Nusa Oscar Bo Andreas le Julian Ryerson te a hruai bok ani club chunga VIP buta chun thuin an thian tenen hlim takin an lama zan khua in heta hian hun an hmangani zing lamdar thum le chambe vela reparlar Florida aron chet lai khan Haaland po hian ahla sakpuin nuamati khop maya Florida hian Norway team te chu an che thathin ema wangin aron an tan hian a south out nge bok ani he party hi khelmuala an tlomna lungai na chokna le Norway tana World Cup pa quarter final an thente wangin amimal chanchina a hlotlin na ro pui tak lomna ani pa bok ani